Gomoa Anteadze ye wo Kasoa Cape Coast kwantempo no so wo mfimfin mantam enne cars miensa akwa keka dwuradwura mu pa chesa akwaya wrehosem papa na eba ko registration number GB 4415-2022 GB 4415-2022 eno frinkran enani HM ewo Cape Coast na overtaking ya ena chesa eni Toyota Fish ka ba kwa di GW 817-19 akwa kadwura mu a chese Hyundai ba ko so ade ne ho beka ho a chese aya wrehosem papa na wo mu kire mu se basa no passenger ni ba ko de atoye mu a wankasa biem woni aka so da ba biem mu odin pa nipa ba se duonu miensa wo mko hia kwanhia ne de asam no ano aye den na yama ne bofo nana yaw asare wono ane nana sachi ya asemisi ye no ogina ho wone ne kasa ya akwanhia no emu amane bo ebi enie 4x4 blue black abofo na omo mbai ebibini ne driver nti overtaking nti overtaking ni mu na car finanim face baako oyo Toyota na on so ba nti enu mu na sa 4x4 no kobo Toyota no nti time abo Toyota no na car mienu su di nachi nti mienu na di nachi baako no dodge ye nti baako na car no nti baako na car no no kashe bush private car blue black the same thing na so kashe bush enu ye enu so kashe bush emu no sa face no afana waye sa ta amini na ye ho because na mne yansa ho sa line na so nti afana waye no woman ba ko fim to ye no je ho na o se no pa nti ono no wo ye ho hwe anyi ba nka nde on prepare pa about 4 car na o you overtake am so the same 4x4 ono so try na ni na say e clear no so the same thing so o de kopim dua ndiye wakasa ye ni din adina na sachi wono na asem si enu ogina ho pa no nti ebra ya mane bofo na na ya asare koduru ho no ena wode ensemi mu amane bo eto de nim ebra ba sa pe apam operation officer edema Ghana National Fire Service wodumja adwumakuo no aye Abdallah Ibrahim wako ye no ene wono so de ode nani ko hunu ye no ensem sei ene ode mane akoma kase for now amafra no but we only saw one motionless body edaho nisa itcha it is the papa accident as the main cause there we can't determine say this is the real cause of the accident. In total 24 people were involved in the accident. 24, 3 are in critical condition and abako Ephraim 23 no more apam St. Luke's Hospital apam babako no so police for na afa amodoko mortuary it dey all no. Yewura Abdallah Ibrahim wono anaye apam operational officer edema wo man Ghana odumja adwumakuo no ebra asem no kosi ye no wo mo so kopie mo pa wode ensemi eto de anim na ebra na asonte ye baye ne asode akoma mu asem akos ene na pamfo aye krado na asa ne ebekro no Solomon taxi driver eguso a wasene car no sida